Minisita Agambirebe barimo kuvugana n'abahinji b'omwani kuruga omu Kitagata omu district ya Shema abarkwega itaransi yo mu Kago Gubesere Rukocha Kitagata Coffee Farmers Cooperative Society Limited. Minisita ano ayongere kurabura abatura bakino muze go kubaganisamo amataka nagira ngo ekikatungura byanga kigambo cha land fragment okukutula mutaka. Omuntu aline kanya alina abaana 10 kati abagambye nti abaana bane 10 njagala basikisa ttaka lyabwe. Buli omu abaana 10 oligabanyemu abaana ekanya ozigabanyemu abaana 10. Ekyo kiri very dangerous gye tuli kubanga ettaka ogenda likutulamu emirundi 10. Kati nabali abaana nabo bazaala abaana 10 ate bali 10 baana 10 emirundi 10 nabo bazadde abaana 10 nabo bali 10 abo baana 10 kati ettaka muli kutulemu emirundi 10. Ekyo si kirungi kubanga tosobola kukolerawo mulimo ogutegerekeka. Abebembezi ba cooperative nibagira ngo kwihabegita hati bashohoza 550 z'omwani gwa clean buri mwaka. Mwetani igano 50 kandi obwa hati ahabwo kwerundana turyo mu rutanizi 550. Nintekateka ngu government batkwatiraho tukongera ahabwinji bw'omwani ntubatuziri utanika rushanju. Kabiri twashaba farm inputs nga fertilizer na emibazi yo kufuhira ebikoko kwenda ngu at least ba farmers bitu omwani bagutekamu ebijumuse ebyo bya fertilizer bweyongere yield. Gashakwa Michael atwakire.